Kim bir yerden ister? Sen mi? Evet. Nereye sanatçısansın? Baksana. Kana ne ben size? Siz ne oldu? Hadi septik var. Şöyle girgende bir yakında oldu. Hatta gir. Adina. Adina. Sen старшийсың да. Biz городской санитар станциядан азыркы санитардык талаптарды аткарып атасыңар ошол боюнча текшерип жүрүбүз. Канча адам иштейсиңер? Hazır mı жерде 7-8 adam işleyiriz. 8 adam иштейсиңер. Билебезде антисептиңер бар, колду обработкаланган санитайзер. Мынада. Adam girip geletkanda. Мынау клорго акчаңар бар, клорго. Her 2 saat. Не себептен мына столдарды алыс жайгаштыргандар? Ар бир столдун аралыгы 2 метрден болуш керек. Көрүп турасыңар, бейт болду, Мына силерге атайын мындай эрежени сактоо үчүн плакатты алып келдик. Ушуну абдан окуйсуңар, кыргызчасы, орусчасы. Ушул жерге ийилип аласыңар, могу жергечи. Мына келгенден баштап правила ар бир жеринде эреже бар. Могу жердечи ар бир сотрудник өзүнүн кандай эрежелерди сакташ керек, мына келген адамдар дагы эреженин условиясын кандай сакташ керек болгондугу үчүн мына жерде атайын силерге колдонбой эрежелердин эмеси сөздөрү бар, бардыгы. Ооба, мына сендимет бар. Айырмасы жоқ та ешқандай. Азыр бұлар ойлап атат, 50 местаға шейін десе, кичинекей деле мындай 60 квадрат метр жер экен болгон. Ушул жерге деле 50 местен жайгаштырып койсо болот деген туура эмес түшүнүк болуп атат бардыр. А нормада айтылган столдордун ортосундагы аралык 1,5 метрден кем болбосун. 1,5-2 метр. Ошол нерсе сакталбайт. Бул жерден ашыкча столдорду алыш керек, 2-3 ашыкча. Анан кийин бирден стулду алыш керек. 2ден отуруш керек. Бул жерден 4тө отуруп атат, 4төн отуруп атат. Байланыш тыгыз бири-бири менен адамдарды күтүп кооптулук жаралып атат да. Ошон үчүн азыр бул жерге талапка жол бергендигине байланыштуу биздин самврачтар протокол жазып берет, штраф салат. Масканы вообще өзү. Анан кийин стулдарды бирден калтырасың. Мындай колу менен карматасың мүмкүн эмес. Бирден калтырасың. Оозуңа таккандан кийин бир столго 2 адам отурsun. Эли? Ошондой кылып, анан кийин кире беришиңе флор менен аштеткен титрепке болуш керек. Жок. Var şehrimizde. Şefimizde, şefin ne kadar tükenen? Şef üzerine duruyor. Ne diyor? Oşan da yok yapması. Tağın görmüş mü? Bana tağın için. Bak gayet yaşasaydık ya bunu. Бул агайга маска берип коюп, сиз эми өзүңүз сатуучу экенсиз. Бир маска албасаңыз болбойт эми. Болбойт эми. Мындай келбейт да. Sen bunu kayaktan öğrendiniz mi? Kayaktan öğrendiniz. İnternetten görüp ceset münasını almıştırıp mı? Cemal alasın mı? O, bakın. Fatura geçecektin. O. Harcımız kalandağıyla udamlı kılıp yaşayınlarla başlamışlar. Standart kıldılar. Bakçı münasından vermek istiyor. Biri padaret et degenler sonra padaret et verdim. Beni kadar, bunda kadar. Standartla tuğra geldirip tegiş gerek. Anan keyin özünün bir talaplarına жооп бериш керек. Анан ошондо маска алып, ошондо сактайт. Анан колго келген нерсе менен эле тигине кыла берген бул сактабайт бул эч нерседен. Аныңыз бейпайда, пайдасы жок.
Şunu öyle. Sizge eме атайын Buna da verip koyunuz. ооба сизге атайын ушул жерде сатуучу экенсиз, сизге атайын ушул сатуучунун эрежесин сактоо боюнча ушул иш өзүңүздүн ишканаңыздан кире бериштен баштап өзүңүзгө чейин мына эрежени сактоо боюнча атайын мындай көрсөтмө өзүңүз ушул правиланы сакташ үчүн, эрежени сакташ үчүн бир жериңизге мындай ийилип алыңыз. Arkadaşlar buna da birbirine tiyiştirip koyuyorsun. Buna yaptırsan mı? Bir yağına sen oturuşun gerek, bir yağına ben oturuşum gerek, öküz birbirimizle çaykadı oturuşumuz gerek. Bu koptu da. Evet şey. Hazır bunlar varsın. Bunu yarın buna bir derim. Yarın bir sıra, yarın bir sıra. Arasında. Neydi? Alıp, bakın, yanaştırıp bana ki buna stolunun bir yaktan bürüyorsun, bir yaktan bürüyorsun dişliyken alıp. Üzerine kadar 3 minuttan fazla koyuyorsun. Masam, bana ki antiseptiğin kadar. İyilip alыңыз. Antiseptiğin. Koydu, adam geliyorlar, gidiyorlar, antiseptiğin. Boşuna iyilik gerektiğine dönüyorsun. Neydi mi? Sen değerlemese gelsin. Bunu da işlesen işlettir. Tamam işlettir operasını. İşte ve icatan. Neydi? Ооба, ишканыңыздын формаңыз. Экинчиден мына өзү көрүп турасыз мындай эмени, акыбалды. Маскаңыз, перчаткаңыз. Бүгін ашылдықта біз тандырға кіребіз. Ошого даяр болушубуз керек болчу да. Naşınlarımız boşuna sevdi adam. Ертең неме қылады, түзөбүз дайыма. Bugün bol böyle şey olalım. Бүгүн жабылса эртеге даяр Бисмиллах бейтамда түтүнгө. Hem siz unuttunuz da ya. Bana kan işleş gereği Ha, geldi. угутам. Uvatasız, okuvatasız, internetten gülü Gülü okuvatasız. okuvatasız, Sıra Яманда қылбаса қарап түнек болбойт да. Bilip bulup okup duran ki nereden alışına karşı. Жоғында қылбайт, эми оңолобуз да, туурабы? Ушу боюнча эле калбайбыз да. Бүгүн ачылды, кичине базар көрөйлүк. Биз эми постоянно иштеген адамбыз, тиричилик кылабыз. Ben şuға güven sana atam da siz başında Иман başında сана, alırsanız биз giyden şu ata оңолобуз, olmayız. кыжалат болбоң ака. Эми азыр адамдарыбыз келген жок. Мен азыр биринчи жолу кылып атам. Адамдарым келе элек, тазалык кыла турган адамдарым, уборталарым келе элек. Так, Бир жапканыма 400 деп атат. 400 samsa. Өзүм жабам, Так, кылар Kança гана. somdan samsanız? Эми самсанын бирин 8ден беремин, 8ден сатабыз. Ачка калды. Hiç kanday fayda емес, hayır ziyana gibi etmez. Ошондо да мен ол Сактагыла, сата бергиле. өзүм башым эми эркек амамын, катыммын. Биринде 6 балам бар. Жалдырыштын кереги жок. Жалгыз Биз жардам бергени келдик. Биз Макул. наоборот жардам бергени. Сиздердин айтканыңыздарды кылайын менам. Силерге карап шариат түзөйүн менам. Ошого карап иштейлик, бала чага багайлык, элдин эмесин көрөйлүк. Айлыкты сактагыла. Макул ажа. Сиз айттыңыз. Книжканы кылып, Книжкам бар. уборканы кылып, Книжкам өзүм меники книжкам. 25-тен ачылат деген угуп аттыңар телевидениеден. Эми ачылганын билебиз, ушу ачылган үчүн келип атат. Силер угуп аттыңар да. Эмнеге ошону кылбайсыңар? Өзү бирден кетип атпайбы, бар жокмунга. Ондой. Мен кыжалат болбойм, мен эмнеге кыжалат болуп Эми мен ушкан келдиңиз апчы, айтып коюң. Уктум. Же эмне буга чейин уккан эмессиз. Угуп келип атат, эми чыкты, 2 айдан бери жаттык. Акчага Мен түшүнүп атам, 2 айдан бери жаттыңар, ошо силер 25-ине даяр болбойсуңарбы? Угул ыйлапты го. Экинчи этапта кафе ресторан ачылат деген буга ыйлаттыңар го. Ошонда да bir stolunda bir aşçı oldu berdiç. Otur mu? Hazır mınav infeksiya жеңилди алышаңды bir жакшы жолго түшүп кичине bir элдин ден соолугуну ойлошубуз керек. Мейли? Ошого чейин мында иштеп туруш керек, мурункудай иштеш керек. Биринчи кезекте мына ушуну азайттырыңыз. Мейли, а? Анан мына жериңе антисептик тап келгиниң, хлор тап келгиниң, анан жакшынакай кылып иштегиниң. Болуп турбу? Атайын правилалар келдик, ушул эреже. Ушул кантип эрежени сактоо боюнча. Комнатаны кантип дезинфекция кыласың, өзүңөр кандай кийимдерди могул эмелерди эрежени сактап кийесиңер. Анан жанагы интервалды кантип сактайсыңар келип. Эреже бул эми орусча болуп калды, орусчага сен түшүнөсүң. Ишканаңдын шарты эреже булчу. Өзүңөн баштайсың, киргенден баштап элдер кантип Так. Сейт акам, санеп сансадан. Телевидениеден. Бардыкларын таанысың ба? Эрежең жок го, эрежең. Магазинин вроде бы жакшынакай эле чоң эле магазин экен. Кире беришке. Хлорун болуш керек эле намочный. Бар, бизде туалеттер да. Туалет жок, кире бериште болуш керек биринчи. Так, анан кийин өзүң эле иштейсиң беле? Канча? Шерим бар.
Öküm isteysin. Ökümü. Maskada var. Maska. Az çeşitli mi? Maska gana. Hava ciddi. Neme gana. Kaça öndemedi işletasın? 5 günden beri. 5 günlük temperatürünü at, ertemene günlerinde temperatürünü açıyor. Termometreye göre koyacağım. Sizin azında magazindeki erежелеріңізді айтып қояйын. Мына біріншіден сізге келгенде эле мына жердеги дезинфекция куюлган материал менен койгон эме тряпка жок экен мына жерде. Ошону обязательно коюңуз. Анан киргенде магазинде аралыкты сакташ керек. Аралыкты билесиздер. Магазинге киргенде көп адам киргизбестен. Birden, ikiden adamды кабыл аласыздар. Анан кирип баратканда санитайзер. Бул жерге эме илишиңиз керек. Колду антисептик. Температураны өлчөй турган Градусный көп қойыңыз, ошолор термометр коюшуңуз керек. Антисептик коюшуңуз керек. Мына жерге эме коюшуңуз керек. Андан кийин бул жактан анан соданы 1,5 метр кылып, бирден, экиден сот адамды гана киргизишиңиз керек. Сіздерге мына азыр эмени бердик. Мына көрдүңүзбү? Мына эрежелер баардыгы ушул жерде сиздин сактай турган эрежелериңиз жазылганда, ошону окуп ушул эрежелерди так сактаңыздар, Ушул эрежелер менен иштесеңиздер. Маскаңыздагы ушул күнүгө ар бир 2 саат, 3 саат алмаштырылып турсун. Бар эже маска. Анан аптечка түзүп коесуз, колуңузга перчатка калмайсыз, сөзсүз түрдө. Анан жана агайыңар айтып кеткендей градусникти Атып қойыңыз. Сиз иштегениңизге 5 күн болуптур. Буга чейин билбедиңиз беле кандай сода кылышты эрежелериңиз так сакталган. Эми мына үстүртөн билет элек, бирок точно кандай эмне кылышты бизге пока биз эми телевизордон көрүп неме кылганбыз, а так конкретный мындай кылыш деген чындап билбейт болчу мен. Ошондо санарип өкүлдөрү азыр сизге биринчи жолу эскертүү берип атышат, Эми азыр эмеле келдик да, эмеле ачтык да, эми келип неме кылып атышат, Жакында эле ачтык да эми. Ал эми буларды эле үспөт этпесе керек, эми жакында эле буларды эле канча шаар боюнча бардыгын предупреждать эткенге. Gelingizler beri. Öyle. Gelin korkma beri. Sağa katarız. Биздин азыркы ситуацияны көрүп турасыздар, телевизордон көрүп отурасыздар. Чыгыпсыздар ишке. Биринчиден көрүңүздөр, кана сиздердин маскаңыздар. Мына телевизордон какшап элдин баары айтып атат. Эл үчүн, мына тамак ашыбыз сигип кетиш үчүн, сатуу үчүн, ишиңиздер жакшы жүрүш үчүн мындай эрежени сактайлы. Ооба, сактайбыз. Сактабасак бул көрүп атасыздар, өтө коркунучтуу эле болуп атат. Тарга перчатки, эже сиз азыр маска жокпу? Маска бар. Барбы эже сатып алыңыздарчы? Андан кийин сиз аралыгыңызды сактаңыз, 1,5-2 метрден алыс болсун, сатыңыздар. Мен биз Ялыңызчы экен. скрытый жерлер жок. Базардан саташ керек. Нені өзгерттің? Мұрынған не өзгерген көрінбейді ма? Столдарымı alып таштадым, алыстыра. Отырғыштары мұрынғыда 2-ден 4-тен тұрды. Жоқ, алып қойдым, ичкерге кіргізбей айтамын. Мынауында қана хлоры? Бұлар хлорын жақта даяр бар. Бұл şey хлоры бар ма? Бар, хлор даяр. Антисептик деген қана? Антисептик бұны айтырсамыздар, самындар бар. Кіргендерге чачақтауыз. Алысырақ отырғыла да айтатауыз. Жоқ, алысырақ отырған мен сен 4-тен қойып қойсың ғана, 2-ден қойды. Жоқ, 4-тен келішпейді да, 1-ден 2-ден келішеді. Сен бұл сіз 2-ден қойды. Суларға алып қош. Олар 2-ден қойды. Өздері 1-ден келішеді. Kıldırdık. Buna eşikten kirişke buna. Bunu beni karar. Geçap geldiler dediğin kitap. Sanıp sansa bana bara koysan ben kabinetimde. Bunun kanti fabrikatı kılatırgan demesi var. Kanti düşürüp koldu. Kanti fabrikatı. Öyle çantap koy. Geçen sanipsistansa da aldık, bugün aldık. Bunu alardı ver işte. Sanipsistansa da ötüyle ruhsat aldık. Bunu alardı öttük. Buna iş kalanlıkta da. Buraya ola. Ece. Sonra 2 tane adamı bir yakta bir, bir yakta bir oturan. Arasını 2 metreden açtık.
Bunlar çerez bitti işte. Şunda kaç metre oldu yani? Nerede 10 metre, 10 adam oldu. İkinci de 10 adam oldu. İkinci de çoğurak. 20 adam. 30. Üçüncü de 10'da. İş kanalı kaç adam var? Bizde powerlar gidete 10'ga, 12'ga aldı. 12 ya. Aksam çıkanca. Aksantımız bir 4 olarak da. 16, naraklara bir 20 adam işe giriyor değil mi? Şimdi simeyimden işleyiz. 20 adam işe girdiğinde her birinin temperatürasını ölçüp geliyor. Oşanda temperatüra fiksasyon. Lazım familiyatı. Familiyatı. Oşanda kırılıyor. Oşanda kışkı.